bo stand up tong bo jagawo tong constitutional solution rena mani abo tamo ngiman abo bisa nini view pom latest jini Union Minister for Home Affairs Paipuro jini Chairman Bubagra ni netritw jeng Khorobroi jini Mothani jeng Malaika apuro bini loge Assam ni Chief Minister Himanta Sharma tongo tai jini Tripura Chief Minister Dr. Manik Sahu tongo tai Nada tongo tai Tripura in charge lo tai Khorog nei tongo jini Pokhebu Maharaj ang tai Onimes MLA tai Bisukite MLA potong apuro jeng kula ko salai kha je jeng Tipra Motha ni jini the main Greater Tripura land da bitugina jeng sakha je Home Minister nang muchungklai jeng no kaisa na kaisa jeng riklang mani manonong khai muchungklai khai mano ebong jeng no oboni toina no jeng appeal khlayo ini bona jeng sakha okay abo jini da bitoile bo rinai ria sayo boy joto section cross section of the society wo nara phaidi Tripura wo hinai Hemanta Biswa Sharma na sakha oro phai barabai joto bai salai ebong draft ma khlainai jini da bini toi draft ma khlainai ebong abono March ebong April bisingo kaisa draft tu ma khlai jeng nai jeng banai nai jini palrok bai jeng bo wansuk nai bicara acar khlainai aboni ulo jini negotiation round bo chole mano aitero samani jeng khanawo arona jeng tongo tabok jora kintu mia jora notification ongyakho Government of India Minister for Home Affairs ni bra ekta notification dinai nango to the effect that Tripura Motha is in the party to open dialogue with the Government of India Home Affairs in regard to our dabi of Greater Tripura land and some other articles of the 244 of the Constitution of Haitena jeng apuro salai kha ebong jeng khakawo je Government of India honestly no bra oboni step nanai ebong jeng bekok sanani ebong jeni dabi rok tui abone jeni stand tabo ja asli tabo kuchung tongko ebong jeng khakawo the Government of India reasonably kok salni chengnai tai jini pokhe bachung abono sujuk min ini subida mote chung jini dabi rok chung ready khlai tomo u dabi rok narabu siu je Indian Constitution ni je ain ro articles of tomo abo chung dabi khlayo secondly chung abobok sakha Home Minister no je very miraculously je Tripura High Court ni wainai bo rai rikha je village council ni election ongthong hinai kintu brau bisinai ni ulobo tabo bo village council election khlai maya abo bo chung highlight khaika tabo kong khlai chini Tripura Motha ni chini stand brau bo phur tamo khlainai bo chung nai tongo jodi chung leri thangkhong khlai chini movement ni program tongo abo chung khlainani ebong tabo bo phur brau kok sanani chung no nungnai obole brau ni byapar ebong aro browni pokheni kok angsai maya tai ba koekjon onek program suno Tripura Motha ki administration of government habnai de habia jeng habnani chini party ni salai mani kroi kuta bo ang president hisabe je buchi mani aro onek borok muchungnai tongo muchungya bo tongkhana muchungnai bo tongkhana baksa browni opinion mas habo kintu bo party ni kono official ko gya official party ni ko either chairman masana ki president masabu ang president hisabe opono masana ni muchungo tabok jora chini Motha ni chini party ni government form ni loge chung thangnai thangya obote kuno discussion chini officially kroi ko tabok chini da birok jodi line of phayong khlaiba chung
kok se saya ko a jora wo chung jar ja speculation ai ong to kinai abo jar ja samai samani. These are all unnecessary words. It has no reality with the party. So we cannot endorse somebody's statement in regard to our talks. Abono Chini Tipra Motha ni kok as a president ang simani mote ang saw ke print media narawno ang makoyo je onek borok onek rokom kok sanai abono highlight ki bomo encourage ri mani abo narawni status of naraw je tongmani narawni je press media ni association ng tong narawni je performance tongmani obo jahate narawni bo nostong yatoi real যেটা ঘটনা অপুতেরক ন হাইলাইট খাইমানি খুব চানাই অংয়াকলাই বিভিন্ন বড় চালাংথুম বড়ংথুম আং কগ্রমো আং সামানইনে সাওই ডিজাইন জুদা জুদা ডিজাইন খাইফনো these are unnecessary. They are not I think recognized by the party statement. অবন আং সামেন বুঝনো স্যার যে प्रायोरिटी रुई साजाक माने आदिमनि सालो बो प्रायोरिटी गोबां प्रायोरिटी रुई सालायजाक माने बो मान फेनो तै प्रायोरिटी रजाक प्रायोरिटी means बो मान थाइ सिनि दाबी constitutional government of India asum no gosekha about talk chengnai bini je references term of references ebong notification bo poila omnai nangnai কোনো নোটিফিকেশন সারা গ্রেটার ট্রিপলল্যান্ড কিংবা অটোনোমাস স্টেট কিংবা ইউনিয়ন টেরিটরি সেপারেট স্টেট অবনি কক সালাই নাই আবু ফাইয়াখো তবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কাইসা সিস্টেম তংবলে না কনস্টিটিউশন নি the government of India is entering to a talk with the Tipra Motha party obode kaisa notification namo u notification songya kota bu jung sawo brau jungno rigla griya hiya puno jotobai salayoi narau draft khai di ne home minister sai klangkha abono clear ta abono sarbe kaise interlocutor nei raiba he ka ba songja kha constitutional solution dina ne ba ne je social media viral ng tongman interlocutor to bo angsia government of India ni tongnai no chini pokhe ke ukroi chini party ni chini chairman budagrano sawo bojodi bono narokse faidi chubari dinklai chung tang nai emon bo kana thokja go koksane ni romo obupoti mote chung thang mai yobli sir the as a interlocutor je songnani nije sajak mani tamo chongmani interlocutor je song interlocutor to bra kuno din jibono ongya kho ebong onani ko bokroi tripurani chini mothani ongklai chini chairman ongnai ki baje kuno borogna chung chongna chini pokhe interlocutor nang yable chung party ni president tongo party ni chairman tongo tabuk chini MLA rok tongo MDC rok tongo ta CM rok tongo chairman rok tongo baranon toina chung party salai se ma thangnai interlocutor ongmano government of India ni je naga rebels by salai nai home department ni interlocutor braus namo chini pokhe le keu kore abono home minister ni phajengtai tabuja interlocutor song mane bro interlocutor abote kuno official appointment riako kintu misra inai khoksa tongo joint secretary to the home ministry ongkana bo chungbai malayo bo chungbai salayo abono bele the official designation interlocutor in angsia speculation ta abubong thotok ai ro bai thangmai ble chung je jaga dai tok nawe a chung kok saw I wish narau bopote romno खूब একটা ধ্যান রিওই রিয়াল যে মানে abono narau highlight mark nei namo tabo aro thange khoroksa amuk lai mamble itnai bobo itu interlocutor ni quality tamu bini qualification tamu na abu pa alga tongble jongba ek samay 1988 apun nara bosu tor khale angsia apurumo government of India ni interlocutor ro home secretary additional home secretary ko chief secretary ro phai jongba malayo abu government of India ni interlocutor tar barao chini pokhe pokroi chung president secretary chung kok saw
अब सिस्टम ता तब नागारंग ने इंटरलोकेटर करे बरावने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तोंगनाय नोंनो बराबाय सालायनानै को कचाबो तबिसा खुलुगै सालायो इंटरलोकेटर ने जे फंक्शन है नता तब कोक्साने नि कचाय थांगा तबिसा इंटरलोकेटर्स ना मोय बनो रिओपन खायका कोक्सा खाय रोकता किंतु चिनी त्रिपुरा मोथा निले चिनी दाबिरो जतो क्लियर बिले ना और कोनो उजोबिनानि नांगिया संविधान नि 244 नि अबनो जों इंडोर्स खायो अबनि तै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि सीनियर ऑफिसर बासियो अबनि मतेनो बराव जों बको सानाय जदि सानानै ओंख्लै सायंख्लै बेजों आंदोलन मा खालायनाय आफुर होम मिनिस्टार जखन कौरिका जों बागा तंथौ जाखा आताबो होम मिनिस्टार न कौरिका बा कक सानानि जेंनाय नै जों बिसास मा खालायता सर तैकिसा ताबुक जे आईपीटी बीजेपी जे हापांगो फाइमनि जागोला गोबां मा आमसायो हायकेबा कन्स्टिट्युएन्सि रगो बिजय मिसलनि मुंगै जे सब्रब लाइटंगै माने त्रिपुरा मथा तै बीजेपी आमा हायके बा सीपीएम आमा हायके गोबां बदलनि फाचिंगो तैकेसा न सब्रब लाइमानि आमसायरगो गासै फैक्या आगुनो त्रिपुरा मथानि फाचिं तै थांनाय सालकिसा सेकां कम्पिउ कैसा कदर पार्टी मुंखा तियार गेस्ट को याग्रो को नांलाय बेख्या आगुनो तै त्रिपुरा मथानि फाचिं तै थामो मेसेज दं सिनी मेसेज मे पाइ का एमएलए एमडीसी रो पाइ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नि सिनी बरै मथानि तै सिखला मथानि बो आं रुंखा बराव पाइ का असरनो जों सारायका नायदि अब अनेक रकम टेम्पटेशन फाइनाय गन्डगोल खाय जेनियो जोंनो बदनाम खायनानि अब दै बो इन्वेस्टिगेशन तमनाय नाराव जतन ऑफिस अंगि ब्राव जेनि ऑफिस गान्दातै थाङै जोंनो नायनायै खूब चिरि खबै जोंनो स्लेंकक साखा आइ साता ब्राव अंगे बचों गजोले बो कखा आइरक साता एवं बाक्सा बा दुखुंबाय बो कखा बतेरो मखलाय खंगै ब्राव फ्री स्टाइल फायरिंग अंगे पुनो ग्रेनेड तमनो को बतेरो ब्राव खुइका चिनि बिस्का चिनि बखामु एवं अनेक इंजुरी अंखा बतेरो ब्राव साव आनि एडवाइस जे चिनि बरो खूब धैर्य मारनाय एंडलेस पेशेंस जों मातनाय कतरकम प्रलोभन खायनाय जों जुगे जुगे बतै तामहि माने टियर गैस बाय खेबजागो जोंबो आंबो बतै मानजाखा जों जीवनाव लाठी चार्ज बतै बुजाक तकजाक यरजाक माने बा जों मानजाखा अब आंदोलन नि कायसा पार्ट छे एवं किंतु ओ विजय उत्सव खायथानि अब नांलाय माने अंखखौ अब चाया यानी पॉलिटिकल मैंडेटरी यानी पॉलिटिकल जे स्टेटस अब कमाई थांग आरो उदावदि बयबाय थाङै मा कुनो दाबि ताबि क्रय हाय अप्रतमा बुलायखा तगलायखा आरो जों थांबानि जोंनि नेगेटिभ पॉइंट दङ अपने बय बरा अब प्लेन खायै पुलिस अफिसार अब आरो कुनो बादारि बय वाइसा बायनो लाठी चार्ज खायखा नौ बिसिङाव थाङै बुखा हायरक जों खोनावो ब्रावबो प्रभोक अंखा ब्रावबो इंस्टिगेट अंजाखाना जोंनि बराव भाई भाई ब्रावबो खालायखा आंबो नुजाबा किंतु आं सोंमनि मते जदि ब्राव टेक्निकल कुनो एक्शन ब्राव नाखा जेता पुलिस ऑफिसर रो किबा पुलिस पर्सनल रो नानानि चाया अबते जदि पॉइंट अंखलाय जों बनबरावनि अथॉरिटी न जों फुनुंनाय जेनेरल ऑफिसर हाय खालायखा एवं चिनि पक्षेव चिनि पार्टी रो आकक साखा साया आबो जों वेरीफाई खालायदों जों कुनो और पार्शियलिटी खालाय जों खालाय जाया जों इम्पार्शियलिटी हो जोंनि बरफ ताम खालायो बतेरक जों बिसार खालायनाय जेहेतु जों कायसा माने जोंनि अस्तित्वनि बागै जों आन्दोलन खालाय माने जों हाय भोट नि इलेक्शन नि राजनैतिक बाय जों मथाक माया जे अबनि साकाव से जोंनि राजनीति बा जोंनि जाति अस्तित्वनि बागै जों खायो उनके अबनि बागै जोंबो दुखित बर इंजुरी अंखा सराय किबा बरैरो ताई यांबो इंजुरी अंखा बनि बागै जों दुखित एवं अबताय रिपीट अंगियातै जोंनि बर रंनबो जों सावो स्पेशली कयेकटा टेक्निकल इश्यू जेता पुलिस रो खायनानि चायाव माने जोंनि पब्लिक खायमानि बो चायाव माने अब जों ताबो उल्टुप लायतम
boni bagaino jung police department home department nobo jung ekta chithi rok ma suinai ebong browni memorandum jung nobo copy reklai aboro jung nayoi jung proseson bai bong ma sanai nai abo kaisa ko ebong abo ompi ni je recent pass incident ong mani aboni tei